nag-umpisa niya, Nick Vlogger, Dening Kapampangan, scientist na, tagamasan tula, ketikim Pampanga. Magaling lang umakting, magaling lang gumawang content. Akatitula, detang kekang video, ipapakailiko, betang panulu, karetang ngasan, redor siya kanu, ang pang basketball, amaski, mga parasiyang. Kapampangan scientist, a vlogger labim po, kedi lang tagamasantul, ketiking Pampanga. Kapampangan scientist, aw ni Japon, ikatake. Misan me kapag message ko karela, kapilan megawan, itang kanta ko, sinabi ng Japon, potang atsukimut, at nyenig atsukimut, ikanta ko ang Pampangan niya. Reta pong vlogger Kapampangan, asandang scientist, magaling lang gawang content, ipapakaili ko, lalo na kitang trompa, ewade pong helmet, ating pag-checkpoint men. Kapampangan scientist, the vloggers of Pampanga, at yan pong vloggers ni Kapampangan, shout out kayo nga. Dening Kapampangan, a vloggers la, lalo na puretang mga galing pa. TV Bells o Bells TV, Aureli, Kapampangan lang. Kapampangan scientist, vlogger magalaka, at manmela pong sawuk, dening vlogger tamo. Kapampangan scientist, a vlogger na po, Pampanga. Eh kung no, banggit-banggitan pa, method pa rin Kapampangan, a vloggers, a scientist, kaya dilalawigan yung Pampanga, maging sikat at namiela po sawok naman po, ayang ka rin maliwa, mapamiela. Kapampangan scientist, already mag-request siya, itang kantarang magaling, gawang video da, bipapakaili ko pa, at napong kasaya, botang panagbe ko niya. Kapampangan scientist.